Abusia ha attention TV so bibia kwaba e de baso ensem koso Ghana memo ha say entertainment social media ma show bedwe ma hefa e de ba be somo e wa attention TV so like, comment and share on YouTube and also subscribe. Like, comment and share on Facebook and also follow. My notification bar no so if I'm sending the video tuma obenya bi e de ahwe enche ye ana celebrity so Ghana memo ha say e binumu adam ehu e di se wo kirema kira kamia koye se eto yi atese obitimi hu obitopa na chese ase Nyankopon ebo no ne note sign na wo se oja ne to hono no obi so obehu ni nufo no de na kuma bi obehu obi so ba kwa ne cheje ni yem abaye so bi onyim 3 months na we ana abaye fo fidie mu no otimi ya ma oto no betimi ye tese ene yentimi po emmodi we fufufu so de etimi kwa down o shape na abaka matza wona mama ba 1000 wo yere kra na odaso da no wani e de show we ana maame bi e friend no na Donkor ababonte a wachiri ma kire se ono ne de ono no owonu futa braba ne yemu soso de ase obi onye be 9 months aye na eno kra na ne ku no enya feelings e wo mu weni na no se o kwa encha ye bia ana na ma McBrown e ba bonte a wachiri ma kire se we ye oba na unim say o body ni ehia maintenance eh sister na sika no ho na bia wukunu so pren a obetimi maintain o body enye se de bia no obekoye se na obewu na wefu a se chocho ohu na etiegu na yese we ana mami e de abeto abonte ono so wachiri ma chese kam yakoye se oba life aye nkrofo e ka nefu ho asem kra dodo we ana wo chire mu e de achiro mu denti a ono pa de sage nkofo surgery ya wo ye onkoye bi enko ne enkotie na no de embrace a ana me ma me nsa so na ga me yefu yebubu egu we kakra pia abonte. I say look at your stomach, look at your stomach. Moody toys na muhu ye no anything na is ya moody toys no wo mo de rubbers and cartoons plastic acquisition wo mo yefu no wo mo to ni ade na moody oh bodam papa obabre what say me am awu for 40 years ma awu awu muntafo na me yefu ebubu egu so a and now me yefu mpo na wo ke wait till you see menufu wouldn't baby menufu egu all the way here. Hey, me ya proud of me stretch marks so any me soft body o ma do 40 me do me kokwati mfa no ho to be hu enti me wo be comment say me mimpo I'm proud and dra na nansa me kunwada me kunwada mpema wada na me ye me nyama ni awie me dware ye me de deodorant aye me mbotwem na free anti-pay bibiala ni me ho me yefui ati agufem menufui said ye sensan fem ni good evening we me brains and menufu this good evening menufui na egu yi na me kunwada deodorant pe na wo me mbotwem me de ayi srade kakra bi e de aye me body huma me body no aye tintan anu so kakra na wada ohwan kron na me di menufu ye egu na ade e de ko bata na chi wo mpa no mu hwe eno ne your friend feelings ukun wada na obeti nani na ne yire na oda na chiri fresh body natural bibia legu enufu o maso ansa na odi ahye nanum eno na efa na natural ani ohia wo no na agina so e na wa anum na nkwala na anum na egu there's nothing wrong with it me do it member your body shame me yo na me tira wonum no me menufu na egu no your original menufu na egu na soft body your original. I am not ashamed. This is all I have. Okay, go and come back, come and find something else to shame me na waka sa odane una we do free egu te epe na tiako left da ko sa tiako right na me hanu ma ye dry na ji se me ha me se menufu egu ana ha me se me yofu ye soft na ka me ye dan me pesi kan bia be ka me body o me do enti mo body eyi na mo me be do corner brabiem find something else to approach me. Okay, me yofu ni dey soft e natural me see so no na me tie me frumem hwehwa me video me ba brochi ha na me use VW black one me tie me frumem me hye atare akata me frum asoda
hey me ma jibeni o endentia ohu obi asese we ondi ewi abre kweteda me medini na ebida medini na ebida sisi am se me medu 40 sisi ano o come here me obi I'm not too good at shoes anymore me change baby adu ne dia obua obe o de siso me de be jow nanka ma ebe ha me se wa bo wo dam papa baby amedu na wo be ma no wan appreciate ade nanka wo benya so oba no nufuegu na wo handle with care oba no nufuegu na wo kutem wo soma na agiegu na so supporto wo benya enufu bombastic enufu ofe na enufu nketenkete esiwa ai se kutu wo fefra no ade ne original bi wo so mu kura wo suro se be pai enufu za wo so mu kura wo se be pai etu we mu da kro da so na poof na pai na robbers ni agugu abonten ba me to no de your firm stretch mask kakra wo ho aye black who say yes original ni who potholes bi say didem and your friend original enu mi ntefi kro tutumpo egu camera no so and you hu sa na ugina ho enu fu ni bram honom na ukun ehwem se tan ho nhwemu ha me enu fu ni na gina so na sisi agu your original hwe mbema no wam na wo benya mbema obenya so ba no nufu egu na hye wonum osomu na wani ahahan hwe what's it day men try me on na me say zero first no this is then I don't know. I don't know. Me yes ye. Sisi me yes yo. I'm sorry, forgive me, okay? Yeah, me kind ya uncle ye no facha me. Me do. But don't come and body shame me with my beautiful body. Hey! Now what who me ton? A two way ye kuta me. Sha! I don't mean nam na brand to be share me. I said, whoa. And I'm saying, yes, that is me. Yes. Me na me yema mbema omo poti sen kraman. Hey, title. And one kasa unim say you're original. Hey, you're original. I don't know if I na tono. Different types of aton. Aton. But where you aton? Obwa, amale, me dada. I promise I will change. Pardon me. A bear Red Bull na energy. My hyper. Abusia na Donkor ne some de beto abonte de fa wona wo ye wonto ani wo ye musaje wo de pese pa obi kura ne yere ena mabonte wo dan nini no ehun nsem ana me de abeso mo e wa attention TV so eye University Foundation ana asema me de dwumedie ebeso mo e wa attention TV ma monihwa monity me dase